Ese nyambo kurakun mwakunanaga na Titi buri yazaga afite umurego yo yakugezagamo ahitagumira gute? Igihe nyine wenda ashaka umurega yivanye hano. Atari washaka kuyikugezanya. Ese ariko hari abababara. Ari gihe bambaye nk'akenda kakwegereye ku buryo niyo yagukoraho gusubabara. Igo. No kuvuga ngo uko agenda kwegera umurego ugenda ugabanuka. Bitewe nyine umva niba avanye hano akaza yagira hano akagabanya. Akayikubitamo gute? Akagukubita gutya ntago babara cyane. Ariko yagukubitanye umurego urababara. Urababara nyine. Ajya agabanya umurego. Mbere yuko dukomeza ndagira ngo ubanze wibuke gukora subscribe. Miki ko shaka kuzagusaba ku mupure nk'ibomorera se. Umuntu uzansaba nzabivuga. Kuza wamimye se uzabuvuga ibiki? Nzabivuga ko namwimye nicyo gisebe cyo gikwiye. Uzaba umurinze umuruho? Oya nta muruho. Jewe nzi ko ibyo bintu regisi yajogoroje nta mukiri ubibamo. Yewe iyo nguhaye urakira. Iyo murebye ko mwatandukanye ko mama nafite umwaku. Oya baranunda baravukanye imyaku. None se yaka byizi ndahora bivuga hi. Zinda nukuri kwimana zinda ziradufite. Zidufite gute se yaka? Jewe rinda yatwaranye n'ejo bundi soto. Napfe kumanura ipantaro. Abafashe igitsina bagikubise mu kanwa. DJ Figi ngarikiki. Ariko wa mujene to be honest nyine duciringa. Toka ngo dukora iki? Duciringa. Okay yego. Nturakare ngo ndakakumene. Oya mbwira nta kibazo sindi burakare. Uragura telefone ya miliyoni 3. Ngura telefone ya miliyoni 3 se kugira ngo wemeze umu baby. Haguraba ebo kwawe kitegera taxi ikuvana iwawe kugeza ahantu ugiye gucinga n'abaji bawe. Oya ariko ibintu uri kumbya nago ndi kubyumva neza ngo ngwanye n'iki? Rwanye n'utumiliyoni 3 ngo wemeze umukobwa mpano umukobwa aregeje yagenda akabona yagenda ukabona. Abakobwa nzi yuko ngo bafokasinga ku bantu bigiriye iki? Abakobwa uzi yuko bafokasinga ku bantu bikuriye se. Gute se? Umukobwa uri gutagetinga niwo papa wari gutagetinga. Ya baba we. Wari kurya guhimwe ni ya daddy wa. Narangiza angiza ngo eshatu ayo yaze mama bona niko nzovu wowe giherukira kubomora ngo wakoresheje iki? Koreshe Pridasi kirarereta gutya kirese ndabese koko kwa kunenda wakwataka wajya kumva iki? Wajya kumva cya kintu kireta kikagwa niko yakangwa gusa nawe iki? Gusa nanjura muti rwose abantu mutangura muti wo gukora iki? Wo gutuma umuntu akora iminota ihagije. Nanjura muti ndawukeneye kabisa. Mva nzovu mbariza yakanga ukora nk'inkoko. Ukora nk'inkoko none. Uri inkoko nisaze ngo nibyo bigira vuba amasogonda. Ariko yaka nawe warasaze gahambirwe ngo ikindi ngo kurongora iki? Ikindi kurongora umusazi ugira vuba vuba kugira ngo dakangu atagusara. Yakanga aho gira ikintu ubwira Rinda rero. Ngenda kubwira Rinda n'imbere y'Imana. Nubwo bambwira ngo urwaye sida ukambera ukama gusa. Wakora iki? Namanuka Kizimbabwe. Ariko Jackie waretse kunuka koko. Wambwa we reka ngutuka ufite umugore amenye ko yashatse iki? Umugore amenye ko yagize ute? Yashatswe n'imwe. Ariko Jackie nukuri kumbwira no kunaguhaga ibiceri byanjye. Sibyo komereza guduceri tw'amafuti tw'amabyi man, tw'amabyi. Kuko nabonaga kuri iki se? Kuko wabonaga ko ndi debile mu mutwe ntaramenya ngo ikibuga ni gute. None uzongera unzaneho ubuzanga nzakurya bufiriti wanize shoko kareba ibintu ngukorera. Umworera se wowe ushoboye kiwanya na yimbwa wo. Ndasyonyura man. Bro, je naje ndi shitani ndi karashikano mu mugi. Wowe n'umwanzi byo wakwigira byose se ubundi zina tukwita twese n'urizi. Munyiti ndaya ariko harabo ngomba guha nabo ntagomba guha. Nyarudigi Nyamuda, do know English? Do know English? Yeah, I know English. Speaking Kinyarwanda. Kwere cyo ushaka Kinyarwanda. Yo kumbwira ibyongereza ushaka kuzamura amasuka. Kinyarwanda means slow. What now? Why? Kubita. Ubu ninge nimwumvikana ndarira. Oya nibyo kubita nuri. Kandi ngende Suleiman. Yo Jita ko mwizeye. Ndikwereke ko Jita reba kuntu terura ukuguru uhita ukubita hasi. Iki se ariko nyamabondo kandi. Ye Jita. Moroshe. Boss ravuze. Kuko nuri mutu wa mujinga ngufata. Nanjye ni ngufata.
Jita ariko barakujwigirije. Mani nyaba wowe nawe. Ubaye umwati wanjye guhera uyu munsi twese siraje. Wewe nawe nakuzoje. Ngenda nje kuri shutende wa kintu we. Uri mu bicuca. Uri mu bicuma. Niko Jita ngo hari ibintu utabajije. Hari ibintu mwabashije umugabo. Nyamabo ubu umugore ujye umurongora. Ariko Jita nimba mu mutwe wawe byivanze gerageza ukoresha indi mvugo. Nyamabo ujye ugana n'umugore wawe nijoro. Samuna n'ijoro. None se nagutera ushi? Ubu none uramutera iki? Nagutera umutwe. Ndagukubita none. Umva nabo wale nawe. Bitwaye iki? Ikintu nasaba abakunzi banjye ni uko bajya bamfasha bakakora subscribe bakadorodaninga ibintu mba nashizeho akanyanga mu mutaranda kakuro wabyiza cyane crash Le monde part en couille.